Meininga sangni somni paruk ani hei Iran chuanin United Arab Emirates laka phubala vetlat he thili chuanin boruk thalo zo ka thlenang ti hlom khop engwange Iran hianin phubala ringot kan ti chuanin United Arab Emirates hianin US atran puiba ka OPEC Organization of Petroleum Exporting Countries ni tain ka shria Middle East atanga I petroleum product shim thon chuak thin ram organization atang khanin United Arab Emirates hi chuak de ya he pol achuasan atang hianin United Arab Emirates hianin andu tokin oil an thon chuak thei to do na ni he hi Iran ngai dan ani lo mai theya heng te hi kan react tan main he kan en ho lokang St Anthony's Higher Secondary School chuan kum sang hi somni parukatanga sang hi somni pasari academic sessionatan class 11 arts admission kan hongle ta e kan zirlai te talent ho chuanan co-curricular activities strong school sport field trip picnic excursion teachers day le adang te ro pui ta ka man pui thinan ni experienced teacher ten pathian thune na no pangan zirtirna le an kai hoina skula hian admission ron ti vero le Yes, St. Anthony's Higher Secondary School chaltang liliveng admission in lotive che don he phone number te pon ron tar langa ole tuna zonin kan react nang Iran hianin United Arab Emirates hi lo be na samay ani drones ballistic missiles le cruise missiles mangin United Arab Emirates hi lo be ani I think missiles te hilane ka thiam che lo chan chu United States hianin an missile stockpile te kha aka chiat sak na sa to fu ni na lama ro chu lein hnoya khoi amani nge lo thuruk that te kha an lo la nei ve ni ngei turani hei drone ballistic le cruise missiles mang hianin Iran hianin United Arab Emirates an beya an rampum an be chuang lawa amaro chu soi tawang khan hemi Fujairah ti ni he ala kalam dan hi diklo mai theya amaro chu Fujairah ati bayang Fujairah oil industry zone hi he thile hi Iran lampang hianin mei ni li le ninga hianin an beyani pui rem khop mai hetianga drone ballistic like cruise missile manga Iran hianin United Arab Emirates hemi an oil industry zone poimo lutuk an beyawang hian oil facilities mun sanga Kangmei na satakina chhuaka tin tankers tele oil anda thatna mun he ka fuania he United Arab Emirates ngai dana ni lo khop maya anthina ur khop maya phubalak te pon ngai to hial ni news than kha choni nan report ani angai om ve do ne mani hetianga miram om thalhele lai Iran ina hetianga in thu nei dewa an oil industry poimo tak avaka sakhimo United Arab Emirates tan sonin angai om don lu tukani engwai nge United Arab Emirates a henin hei mun tam tak khaya mun tam tak poimo tak om don si engwai nge Fujairah kherhi Iran lampang hen an be kan ti chuan hethi le hi Strait of Hormuz bullaka oma chuwan chonin amuna shim he apoimo em mani ti chuan oil da that namun lian ber te jinga mi ani khovel pumpui amo chuwan chonin apoimo em mai ani hethi le hi global oil trade atan an mangbokani Fujairah himo chuwan chonin global oil trade atan an manawang te le khovel pumpuya oil da that na lian ber a omawang te le Strait of Hormuz bullok ani awang hianin Fujairah hi apoimo khop me he thila wang hianin Iran hianin va target chat maya he hi Iran ina ava target hi Iran chon statement an CM ve do ni na langa he thil hi khovel pumpuya energy supply chain hi keni chon in ti boy kan huam kan ti boy don ti azong hianin Iran hian he ava be mang hianin statement an ron CM ani statement an ron CM ti khan he apong tak he thuron puang chok khan ni kherlawa amaro chu an che jele an thil ti dana tang khan Iran chon he tiang zong hianin enge thukal tiran tumani mo ti kha alo hriat hiam ve thei deu ani ti chuan United Arab Emirates a hian khami Fujairah chau kha ani lawa kha chu a main target chawani hemba a hianin industry mun poimo tak United Arab Emirates mi hi Iran hian lova be ngot peka hemba a hianin United Arab Emirates bulvela tuipui vela kami oil tanker tam tak kha United Arab Emirates hianin United Arab Emirates te long hianin Iran atang hianin be antok bok ani apui khop me heti le hi chu it's a major escalation ti chuanin airports le khopui tam takhi ama pokhanin Iran hianin an lo be to poka Dubai airport an fuel tank hi Iran hianin a lo be to ta hen Kangmei ye chuaka chuanin Abu Dhabi oil fields te hi Iran hianin a lo be to poka hengba hianin drone mangin mun tam tak Iran hianin a lo be to ani soitong khanin Iran hianin ballistic missile hi amanga voikhat phei chu
heng ballistic missile te hi som pani chuang zek z voi le khata amang ani Rapthlak khawp mai ballistic missile som pani trum khata han man top mai chumo chuanin cruise missiles te attack drones swarm drone kan ti ang chi te kha khang kha amanga chan chu Iran lampang United Arab Emirates hian in air defense system hi an nei ve thatani heng an air defense system mang hian in Iran missile te drone te tam tak hi an lo kap tha ve theya khami an air defense system paltang ani theina turatan khan hetiang hian in Iran hian in lo be ve chiam mai ni Iran hian in tuna aron be apo khanin kami lo chan le nang khanin United Arab Emirates on in air defense system te kha alo activate ngala United Arab Emirates UAE lampang ina hetianga an air defense system alo activate awang hianin missile tam tak le drone tam tak kha alo intercept a ti chuan school tam tak po an khara online manga class lak turan ti ani chuanin civil defense lampang po hengte po hi an tir chhuwa boka chuanin UAE mi pui te po mun him lam pan tur le lo in veng him sam turin an sarkar chuanin an cha boka ni ti chuanin United States hituna hianin Strait of Hormuz long tang mekte chan chuak turin beipuan thakani Naval Escort Operations Project Freedom hetile poimo khop meya ti chuanin Project Freedom United States hemi an sipai chakna manga long tang mekte chan chu an tumna lama hianin United States lampang te po hianin Iran long te an kap chhia chuanin Iran missile drone te po an lo intercept chuanin khami bungrophur long akal theina turata na akal kongpoi mo angkha United States lampang hianin an sipai chakna manga lo ven him kha an tumdona chon hethilina entir chi thil chiang deuh pakhat chu tuna hianin US le Iran chau hin ni tolo Iran in hetia UAE an va be awang hianin tuna chuanin UAE Iran le US te tuna hianin ram pathum an boi meka Israel hi an ronin rol le lawang thi soi thei bik mi lawa Israel an ronin rol le ani don chuanin ti khan Middle East pumpui khati khanin boi chho le tran don kha ni le ta deuh der mai ani mo Iran lampang chuanin an ngai dana chuanin thil dik ti anga hainan ngai thei khopa tuna te po Strait of Hormuz kan ta ania ke mani thu hnuai o mania chuwan chon hetianga in du ti tur hin ni lo chuwan chonin ka kan control le ti antina hetiang hianin ma kan ron la ve ani antiani ti chuan Iran lampang ero hi chuanin ka chu kan kap nge ya UAE te po kan be nge ya maro chu civil mun khatiang hak ke ni chonin kan be ve lo kan ti tlat maya Iran lampang chonin Strait of Hormuz hianin tuna chonin thunei tu tharanom towa kan thuanga nga inom hi angai to ani tiang hianin Iran hi antang ve tlat maya ni soitong hanin Strait of Hormuz apoi mo khovela oil trade pumpui oil manga sum dona pumpui za som ni lai kal tlang na mun ania he Strait of Hormuz city boy ani chuanin hovel pumpuya he oil mante gas mante atawa India rama te po commercial LPG te pon ti to anti to kha khati ani wang khanin sumdong le restaurant te khatiang thil an product siam chua tam tak kha aman kha atolo theila wa chan chu raw material an lak lu man te kha asang ve zela khatiang ani wang khanin mi zong in he thil hi chu kan tuara chu wang chuanin United States le Iran te po hianin engtin amonia he Strait of Hormuz boina hi an chin fel thei wat hi a thadon em mani ti chuanin UAE Iranina ava beiringa thi India te Europe ram tam tak te le Middle East ram tam tak te hianin andem le ani ti kha kan han soilang bokanga chuan important reality information is conflicting UAE le US lampang chuanin Iran hian miron bei antia chuanin Iran ero hi chuanin keini chuan kan bei ve lowe anti ve le thungani atiang khanin thu kha in pol nuai maya chuanin heta tang hianin thil theng thei hi awm nuala thil theng thei pakhat na chuanin full scale war escalation hi om theya heta hianin UAE lampang hianin phuba an la theya US hianin tuna ayana sa zok hianin ava in rol le thei boka chuanin Iran hianin tuna enge Strait of Hormuz ate po tikhan map tharte aron siama tunai na sa zok hianin be pui kharon thlak ve le theiani he thil hianin enge thlendon kan ti chuanin tunai na sa hianin anin do le burbur theya apma in do na angkhanin thil kha om le theiani ka thil theng thei pakhat na nia ti chuanin thil theng thei phani na chuanin anin do thawanga amaro chu limit khan nei ve don ani enge full scale te in do burbur ni chuang lo khanin akha to ka missile manganin ka zeu angkha khatenga thil theng thei om thei pani na ania chuanin pathum na chuanin thatakain anin dorang anin bianga anin rem ve theya amaro chu hei chu thil theng thei amaro chu sure lutuk lo angkha ania ti chuanin thil theng thei palina chuan economic warfare Iran hian Strait of Hormuz ala block let chuan oil supply hi ala buai zel dona hetianga
long kal tlang tum shrim shrim alo be ngam zer ani chuanin economy lampang te pawh ti khanin US lampang te pawh khan an thei anga khan eng tin monia shrek te khan tum vele don ani tuna hian United States lampang hetia United States lampang in hetia Strait of Hormuz an block pa hian Iran tho puiber China hi eng te kong zong tak emo hianin an shrek tel ani ti kha kan hriat angai bok ani ole ka ti zong kha hemi Iranin UAE laka phuba la abe kan ti chung changa toisi kim sianga kan han rieka kan han update thei chu ani video le kan in hmule theu don ni